Dobro večer, pratite emisiju Politika danas. Na osnovu odluke Upravnog odbora radio televizije VG4 u terminu predviđenom za gostovanje aktera knjaževačke političke scene, večeras ćemo ugostiti predstavnika opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove. Tačnije, predsjednika opštinskog odbora, predsjednika okružnog odbora Srpskog pokreta obnove i člana glavnog odbora Srpskog pokreta obnove. U pitanju je gospodin Miroljub Prvulović. Gospodine Prvuloviću, dobro večer. Dobro večer. Evo vas ponovo kod nas, pre izvesnog vremena bili ste s još jednim kolegom, sada samostalno. Da li to znači da ćemo više pričati o lokalnim temama? Naravno, izbori se približavaju, 11. maj je blizu, Srpski pokret obnove se uključio u predizbornu kampanju i nadamo se da ćemo imati dobre rezultate na izborima 11. maja. Predizborna kampanja je u punom jeku. Kako vidite društvenu, političku i ekonomsku situaciju trenutno u našem gradu? Pa, evo, svašta se dešava poslednjih mesec dana. Srpski pokret obnove danas na sednici predsjedništva doneo jednu odluku da bi se priključili ovoj predizbornoj kampanji. Mi smo odlučili da 12. maja, odmah posle izbora, otvorimo kosmodrom u Minićevu, koji će se zvati Kosmodrom Minićevo DOO. Zaposlit ćemo 10.000 radnika, 5.000 nezaposlenih Knjaževčana odmah će dobiti posao 12. i posle 12. Ostale ćemo naći u susednim opštinama. Kontaktirali smo ljude iz Zaječara, iz Niša, kontaktirali smo ambasadu Bugarske da nam pomognu oko uvoza radne snage i našeg prelaza na Kadi Bogazu i jednostavno idilična situacija koja će biti posle izbora i kada se glasa, naravno, za Srpski pokret obnove i za našu listu broj 8 na lokalnim izborima. Gospodine Prvulović, ja se izvinjam, zašto baš kosmodrom? Da li će zaista... Pa pogledajte, u svetu postoje 3 velika kosmodroma. Jedan je Bajkonur u Kazahstanu, drugi je u Americi, treći je u Francuskoj Gvineji i, znači, između njih se nalazi jedno malo mesto, ono je u našoj opštini, zove se Minićevo. I kad već imamo Staru planinu, zašto da nemamo jedan kosmodrom, 10.000 radnih mesta nije jedna loša priča i jednostavno mi ćemo svim silama se truditi da ljude od 12. zaposlimo. Kako ćemo ih zaposliti? Vi ćete 11. glasati, poštovani sugrađani, donećete snimke sa mobilnog telefona da ste glasali za listu broj 8, odmah ćemo vam upisati radno mesto koje želite, plata naravno neće biti ispod 1.000 evra, vi ćete biti zadovoljni i to je jedan doprinos Srpskog pokreta obnove da na ovim izborima mi doprinesemo razvoju socijalno-ekonomske situacije u našem prelepom Knjaževcu. Krenuli ste dakle sa šaljivim tonom u večerašnjoj emisiji. Kojoj ciljnoj grupi se prvenstveno Srpski pokret obnove obraća? Ja prvo želim da se izvinim svim građanima Knjaževca na ovoj priči. Zašto sam rekao da se uključimo u tu predizbornu kampanju? Građani Knjaževca su proteklih mesec dana trpeli razne pritiske, posredno ili neposredno. Šta se desilo? Sećate se da su prikupljani potpisi za podrške odborničkim kandidatima, pre svega kandidatima vladajućih stranaka u Knjaževcu. Deljeno je 100 grama kafe, pola kilograma makarona, par stotina dinara. Mi smo se zahvalili ljudima koji su došli u Srpski pokret obnove, doneli kafu, popili kafu sa nama i, što je najbitnije, doneli jedan osmeh i jedno poverenje i želju da istrajemo u toj borbi da se Knjaževac konačno povrati iz ovog stanja beznađa u kome se trenutno nalazi i da vlastodržci i dahi u Knjaževcu koji vladaju već gotovo 8 godina odu sa vlasti, pre svega odgovaraju za to što su uradili ili nisu uradili, za ogromna utrošena sredstva, a malo donetih rezultata našoj opštini i da jednostavno krenemo. Ja sam u prošlom nastupu, kad je bio gospodin Krivokuća, bivši pomoćnik ministra za dijasporu, rekao da je funkcija političara u sledećem mandatu jednostavno funkcija političara koji će biti žrtve. Mi praktično ulazimo u kuću koja je prazna. Knjaževac je siromašan grad, mi smo po svim ekonomsko-socijalnim pokazateljima na poslednjem mestu, 8. smo u Timočkoj krajini ubedljivo, među poslednjima smo u Srbiji,
a sa druge strane imamo našu opštinsku vlast, predsjednika opštine koji obilazi svet, nadamo se da će posle isteka njegovog mandata, posle 12. maja, napisati neke putopise iz Izraela, Italije, Češke, Slovačke ili gde sve bio i da nam baram nešto ostavi, pošto to što je trebao da uradi, nažalost nije uradio i doveo našu opštinu u situaciju u kojoj on je pre svega bio gradonačelnik svih građana Knjaževca i čovek koga smo mi izabrali da domaćinski vodi politiku sa svojim saradnicima. Nažalost, to se nije desilo. Ove priče koje gledamo proteklih nedelja, otvaranje nekih objekata, jedna definitivno nerealna situacija, priča o desetinama hiljada ležajeva na Staroj planini. Reći ću samo da prostorni plan za Staru planinu nije usvojen, da je na pretposlednjoj sednici Vlade Republike Srbije, koja je održana 17. aprila, predlog o skijalištu na Babinom Zubu resornog ministra za ekonomiju i regionalni razvoj nije prihvaćen iz razloga zato što nije ispostavljen račun šta je urađeno i ne mogu pare da se traže ponovo na blanko. Vi morate da date račun šta ste uradili da biste dobili nova sredstva. Gospodin ministar je rekao da je to u toku. 17. april vi ste to trebali da predate do kraja februara meseca, niste uradili i postoji neka sumnja da su parama sa Babinog Zuba plaćeni aktivisti njegove stranke u Knjaževcu. Znamo ko su ti aktivisti, da su samo oni mogli gore da rade, da se dovode kordoni ljudi iz firmi gde su njihovi funkcioneri u Knjaževcu, direktori tih institucija, da ljudi moraju da aplaudiraju. Ja ću vam evo sada pokazati i jednu listu kandidata Jugoslovenske levice u Knjaževcu za odbornike u Skupštini opštine Knjaževac, gde se mnogi članovi, odnosno kandidati sa te liste julovske iz 96. godine nalaze na listama odborničkih kandidata stranaka na vlasti. Šta to govori o tim ljudima? Kad pogledate sajt opštine Knjaževac www.knjaževac.ko.ju i pogledate tamo lokalnu samoupravu, pogledate opštinsko veće, imate 6 članova opštinskog veća, vi ćete vidjeti jednog člana opštinskog veća koji piše i dalje, znači nije ažuriran taj podatak, da je postavljen od jedne druge stranke. On sad naravno nije u toj stranci, nalazi se u drugoj stranci, odbornički je kandidat jer je u toj drugoj stranci dobio bolji posao i taj posao je jednostavno njemu bio opredeljenje šta će raditi. Da li mi trebamo verovati takvim ljudima? Naravno da ne. Srpski pokret obnove svih ovih godina bio najveći borac protiv toga. Ja sam bio šef izbornog štaba Srpskog pokreta obnove 2000. godine za septembarske izbore. Aktivni sam učesnik petooktobarskih događanja i ova situacija sada u 2008. godini dovoljno nam govori o tome da je Srpski pokret obnove izdržao ovu katarzu koju je izdržao od 2008. do 2008. godine. To što smo govorili, voleli bi da se nije obistinilo, nažalost obistinilo.